Dobro večer ljudi, evo, kasna ura je u Splitu. 1 ura ujutro, najbolja ura za snima poslanice. Dobrodošli u 42. poslanicu. Današnja poslanica će biti interesantna zato što idemo u prošlost. Moj današnji gost je moj stari priko poznanik. Znao sam već bratu 15 godina sigurno i današnja tema će biti kako je metal scena i metal subkultura izgledala kad smo mi počimali izlazi vanka. Danas se sve promijenilo, pa ćemo mi otići jedan trip down memory lane i neću puno dužiti svojim predstavljanjem, iako sam već predstavljam već 5 sekunda, a ovo sam moglo 10. Tako da predstavit ću svog današnjeg gosta, imamo je Gogi, svi ga znaju, a oni ko ga ne znaju upoznat će ga danas, tako da evo ovo je jedan trip down memory lane i selimo se 15 godina unazad u prošlost. Evo, Gogi, upadaj. Pozdrav ekipa. Upadaj. Već sam bio na poslanici na nove godini. Samo ovaj put me nećete prepoznat zašto sam raspuštenu kosu, sve sam malo uredan. Tad je bio vokal, danas je samo ovaj. Dalje sam vokal, samo ima novi band pa ono. To, ali ne, tada je bio vokal, a danas je povjesničar. Danas smo povjesničari. Vraćamo se u prošlost. A ništa, Gogi, kako bi mogli ovo započeti na način da tipa, da kažemo, evo ja ću čisto da vidite, znači, sada je 1 ura ujutro, znači noć sa petka na subotu, nalazimo se ispred Kocke na domu mladeži. Kultno mjesto Babaj, gdje smo svi bili pit. Kultno mjesto Babaj, da. Sad ćemo malo okrenuti kameru da vidite kako dom izgleda sa petka na subotu. Danas, sada. Znači, sad trenutno nismo otišli u prošlost. Evo, ja ću okrenuti kameru da vi vidite kako to izgleda, znači ima doslovno, a evo ako ima 20 ljudi, a ne znam, kidajte mi obe ruke i noge, tragedija, definitivno, brada mi biže sa strane. Jebi ga, moraš je počešljati. Moram je češljati, da, definitivno. Tako da, ništa, sad ćemo se vratiti u prošlost, evo neka Gogi kaže, za početak, kako je, vidjeli ste kako izgleda sada u ovom momentu. Gogi, ti reci našim gledateljima kako je to izgledalo prije 15 godina. Kad smo mi počeli izlaziti vanka, ja i Gogi smo generacija. Kad smo mi počeli izlaziti, jebote, ljudi su još dok je bilo sunce bi igrali picigin ovdje na danu. Sve bi igrali picigin, ljudi bi se naroljali ko kreteni, onda bi otišli na svirku u Kocke. Normalno svaki tjedan bi prije bilo ono, minimalno jedna svirka u Kocke, bila to metal, punk, šta god, bila bi neka svirka. A sad nije to toliko često. A prije si ima više mista u Kocki. Ima si Rupu, ima si džunglu, ima si Oharu, ima si više tih stvari, a sad je to sve slabije. Nema ni mist, nema ni ponude, nema ni sadržaja. Nema ni sadržaja i ovi što su danas ovdje na domu, to su oni vjerni. Misliš penzioneri koji ja i ti? Da, što se tiče što se tiče scene i alternative, mi smo ušli u te penzionerske vode, i neki još... Možemo se pohvaliti tome što smo ušli u 30, što smo penzioneri teški. Pa da, definitivno, vidjelo se neke stvarno dobre bendove ovamo. Pa je, mislim, općenito, mislim sad, baš što se tiče ljudi, ima isto ko svira kvalitetno, neironično, ali prije je bilo to masu bendova po Splitu i okolici, po Kaštelima i Trogir ima brutalnu scenu. Ali danas je kurac, ako ko svira i uspije se održati sviranju, taj je okej, ali prije svako svira. Ljudi bi se naroljali, imali bi, ne znam, projekt sutradan probe, odmah svira, ne znam, black metal, rugamo se ovome, svi su imali one sve pizdarije i to je bila taj čar toga, jer ljudi su voljeli se zajebavati. Sad je to nekako malo, ne znam, lapavije. Nema, i ovi juniori, ova mlađa populacija, nema metalaca, ja bi realni. Mislim, nema te subkulture uopće, znači, nema ni rockera, ni metalaca, ni punkera. Rockera pogotovo. To je prije bilo drugčije, znači, ovo kultno mjesto, ova Kocka ovamo, znači, redovito svaki vikend bilo u novinama, zato što se ljudi, ne znam, dolazili bi... Sviđaš se kad su tamo razbili TV, pa je bilo došla par kola interventne da razdvoju nas i ove iz TV-a, da se ne pobijemo svi. To je bilo to su bila krvava vremena. Ali ako išta možemo reći pozitivno, sada i prije su se ljudi konstantno mlatili, klali, a sad je kad to mirnije, pa možeš to reći kao pozitivno.
Prije bilo ono, jebote, bilo bi hitne i sve toga, ono, metalci, punkeri bi se klali, metalci, džikani, punkeri, džikani. To je ono, a sad se sve ljude boli kurac, ono što god slušaš je idemo na party, jebe nas. To je jedina pozitivna stvar, a prije ono klanja bilo... Bilo je tih nekih netrpeljivosti između subkultura, danas mislim išta su ostali su multipraktici, sve i svašta se sluša, tako da ljudi se generalno nema te netrpeljivosti kao što je prije bilo, a zato što nema ljudi. Ma općenito u bilo kojim tim subkulturama fali ljudi. To je, svi su nekako ono bezvezni. Prije ono, svako bi se bija definira nečim, bio bi bija tu. On je to je njegov džir i to je to. A zato su, ja sam malo ono, drka na 10 džireva i to je to. To je kod mlađih generacija sad to tako, ono. Ne kod svih, ali kod većine je tako. I kao to što si rekao da je bilo više mjesta za ljudi su se skupljali na firama, na Mulu, na Mateuši, Mateuška, Zvončac, Sustipan, bilo je. Sustipan je kultno mjesto, definitivno. Normalno. To je čak i za ove starije od nas, model, mi kad počnemo pričati 20-25 godina unazad Sustipan je stvarno bio kultno mjesto. Je, definitivno. I sa ludim grafitima i određeni... Dva puta u novine završilo sa pustim grafitima što je bilo na Sustipanu. Danas ima arhivni članak u Slobodnoj iz 2000-te, kako su šarali neke obskurne i okultne grafite, ali ti grafiti samo smišno izgledaju. Ljudi su mimali, ljudi su shvatili drugi to preozbiljno, a to je zapravo bio samo ono autistična dica. A to su bile te godine, kad su ljudi tako isto to, i prije se puno češće izlazilo, skupljali smo se. I tokom tjedna bi se isto skupljalo, sad je ono samo vikend, ako išta ima vikend on... A većinom nema. A normalno da nema, cijela Split scena je propala. Ali ne samo Split, kroz cijelu Dalmaciju, to je živo kurac, jedino Sinj ću ja reći da se kratko se drži u cijeloj ovoj regiji, što se tiče scene. Sve ostalo u kurac. Zadar je pre bio brutalan i sve u kurac. Potvrda ovoga što Gogi govori je to da pogledate poslanicu prije ove gdje Marija Marković priča o svim nadolazećim događanjima, zbivanjima i bendovima u Sinju i u ovoj bližoj okolici. Tada imamo dokaz da je u narednih 3 mjeseca da se stvarno nešto događa i da je Sinj žarište. Sinj je jedini rokerski grad u Dalmaciji, bez se meni šta drugi seru. Mogu me ga pušiti, Sinj je jedini rokerski grad. Split je propao, Zadar je propao, Šibenik je i Šibenik je propao. Šibenik je isto malo bendova. Šibenik, jedino što se malo donekle drži Šibenika su punk malo, eto, imaš Zlobnik i još par bendova što valja, ali iz Šibenik isto kurac je Jebi, a šta da kažem? Mislim, ovo je čisto... 6 godinama to propada, ali dok sjever, se drži i dalje, sjever je dalje dobar. Dobro, mislim, što Zagreb i to, dalje imamo brutalni bendova. Zagreb neću uzeti za primjer, nego uzeti primjer manje mjesta, tipa Čakovec, Ludbreg, Varaždin, znači ti gradovi koji su manji od Splita za brutalno imaju dobri bendova i scena im je dobra, ali kad je tragedija, kad Split i cijela Dalmacija su u kurcu, jebote, Prije svaki drugi debil ima bend, a sad je svaki drugi debil plaće kao nema ništa za svirati. Ili nema uopće svako drugo debila, nema ljudi uopće. To je najčudnije što ima ljudi, nego samo plaćuju, to je to. Niko ne želi poduzeti stoko ičega, pa jebote, ako želiš nešto čuti, pa probaj svirati, jebote, probaj nešto organizirati, jebote, ja pokušavam stalno s ljudima nešto organizirati, desi se, ako se desi, ko ne, koga boli kurac, jebote, bar si pokušaj, jebote. A ovako nema, pa jesi probao kupiti ekipu, nisi, pa jebi se. Znači, za one koji ne znaju, Gogi je sad službeno bivši vokal. Bivši vokal. Bend je propao već odavno. Bivši vokal, a to je sad službeno. Mislim, to je službeno već i u Sloveniji, da je to bila zadnja svirka. Zadnja Slovenija, to je poslanica koju trebate pogledati, to je zadnja svirka Delirija. Da vidite kako Slovenci, znači misto koje je doslovno Bogu za nogu, kako ima brutalno misto. Ono je rokerski, ono je najrokerskije misto gdje smo ikad svirali smo svugdje po Hrvatskoj, ali ono mi je najdraže misto. Ono sa Slovencima, s onom... Bagrom. Nemoj mi vriđati Slovenci su mi zakoni tamo. Ono je doslovno ljudi s kojima treba pisati svaku vezu. Ne bi rekli su Slovenci.
Tako da, a ne znam, i prije, problem je što je sad i ovo, i ovi, mislim sad ćemo se malo dahli politike, i sad se promijenila je valuta, sve poskupilo, prije to bilo jeftinije, i za izaći vanka i svašta nešto. Prije bi izašlo s 10 kuna vanka, jebote, ono, šta, s 10 kuna s prijateljom podijeliš vino, znači uzmeš vino i podijelite kolu, to za 10 kuna prije bilo. A sad zamisli koliko je to sad. Koliko je to sad, plus koliko su upadile, sve poskupilo, benzina je skupila, veliki bend negdje iz Zagreba u Split svirat, moraš ono doslovno bude upad po 40-50 kuna, mislim, treba podržati scenu, ti se ljudi treba vratiti nazad kući, ono. Normalno, ali jebi ga, ono, kako inflacija ide, ono, samo cijene skaču, jebote. Ali je, šta je da je prije, ono, za 10 kuna si mogao izaći vanka, popit, nali se ko kreten, a sad ti je, ono, za 10 kuna ne možeš uzeti ni večeru. To je euro i po, ne možeš uzeti ništa, ne možeš uzeti krafno, to možeš. Krafna košta euro, no. Uzmeš krafno i to ti je to sve što možeš. Evo ovako, za kraj, čisto da ne budemo u ovom nekom defetističkom tonu, baš smo ovo... Malo smo depresivni bili. Zamračili smo. Ali ima pozitive. Ne ima pozitive, ali evo, reci ovako jedna gogi poruka za kraj u nekom vedrom tonu. Šta priželjkuješ, šta bi poručio ovim mladim alternativcima, neću čak reći metalcima, nego mladim alternativcima. Mladim rockerima. Alternativci zvuči mi preknjiženo, kažeš rockeri najbolje. Znači, Pijte jeftino piće, svirajte rock and roll i bit će dobro. Život je sranje, ali sviraj ti i bit će dobro. Ajde, bogati, koga boli kurac, napravi sa najboljim prikom band, idite na svirku, klošarite, dobro je, ajde, bogati. Jer on se živi, pičku materinu, sad tu plaka oko neki pizdarija i ići u kafić troši 30 kuna. Još uvijek kuna, 30 kuna na jebenu piju. Ajde, u dućan kupi jebeni six pack, ajde u pičku materinu. Idemo se svi zajebati, idemo vanka piti, idemo na svirke, idemo se družiti, idemo se zajebavati, idemo se opustiti, jer život zna biti stresan, idemo se svi opustiti i to je najbitnija stvar. Eto, pa ja mislim da ovo poruka ne može biti vedrija od ovoga, tako da čekamo kad će Gogijev i od ovih drugih članova, ako nećemo spominjati, će se uvrediti. Jednog dana će se desiti, tek smo počeli, smo našli novog bubnjara, to je najbitnija stvar, novi bubnjar. Nije bubnjar, ali će svira bubnjar. Kuva se, znači to čeka sad novi band, to kad bude, to ćemo isto snimiti, mislim, kad već promoviramo sve ove mlade snage. On nam je number one supporter, tako da kad bude išta, prva svirka, prvi release, on će vam biti tu, vama će to biti poslanica i bit će mi tu totalno sjebani, on će nas tu treba snimati, to vam se govori. To će biti veselo, ništa ljudi. I on će golf stage dive, to vam mogu isto garantirati. Tako da, eto, Gogi, hvala ti, ljudi, hvala vam što ste gledali i vidimo se u budućoj. Eto ga. Bog. Pa.